asifunze ke Shiba. Simaradze wakhuluma wathi sekubone impela ukuthutha kwebantu babi labasegibhithe. Sekuvile nekukhala kwabo ngekukuzetelwa kulezi ndvuna yabo temsebenzi. Ngiyakwazi kuphela kwabo. Ngakho-ke sengehlile kute bakhulula esandleni semagibhithe. Nekubakhipha eveni lasegibhithe. Yes, Lord. Ngibayise eveni lelibani nalelivunzile. Linelubisi neluju lwetinyosi. Lelive lindawo emaKhenani, nemaHethi, nema-Amoni, nemaPeresi, nemaHivi, nemaJebusi. Sengivile ukukhala kwabantu kwami. Sengikubonile nalokukunzetela kwabo ngemagibhithe. Kodwa ngikuthumela kufako kuthi uyabakhulula bantu bami emadodana aIsrayeli ubakhiphe eveni lasegibhithe. Sibusisele ukuthi kufundwa kwelivu leNkulunkulu. Baba ngosisana izakho ngosingaleni njengomhlabo. Sathi kunye Nkosi ukuthi liphefumule Yes, lelo. Lord. Ngakho Nkosi namuhla siyalemukela umuntu ophilako lisilulamisa umuntu onemandla. Siyabonga umuntu othwengele semukela umuntu ophilako ukukhuluma kwakho ngalokwethukile umuntu ophilako ngelizwi lakho. Wena uNkulunkulu longehluleki baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yena umsebenzi wakho Nkosi ungavunjwa ngumuntu egameni lika Jesu. Amen. Nomindlela inohlupho nomayinde Nkosi Jesu bayethe noma khuluma ngafishane lamuhla ngithi sometimes God is going to allow indlela yakho nendlela yami ibe delayed and derailed only for him to reintroduce us at a later stage. Lonkulunkulu lesimkhondako ngemabomu akhe make goodness uyayenda indlela yemntwana akhe ibonakale ungathi yinze kakhulu kuneyalabanye. Lonkulunkulu lesimkhondako make happiness uyayenda uNkulunkulu indlela yemuntu ibonakale ungathi seyinelihlupho kuneyalabanye. But the same God turns around to reintroduce us. Lonkulunkulu lesimkhondako hayi ukuthi uyasikhoza lesimo but kuyendeka sivumelele simo sisireduce thina nawe to nothing. If you know what nothing means, Thembela, asireduce uNkulunkulu to nothing but only to reintroduce us, only to allow us to rise again at a later state, only for him to reintroduce us. Kuloyo mzuzu abasasibone ukuthi singobani. No mindlela inohlupho nomayinde yeNkosi Jesu moyo ngcwele nomayinde
indlela yentombatana lekhonda yena kuthi yayo indlela ibonakala engathi yinze ungathi inelusizi kodwa yena lo nkulunkulu amvumele lo ntombatana timbhokele tintfo tingahambi kahle aze ashobele singamati ukuthi waphele laphi sibutane ngaye endlini yenkosi washonaphi make mangwe washonaphi unolwazi washonaphi bhuti bani sihambe isikhathi only for God to reintroduce unolwazi back to us kuloyo mzuzu asisamboni kuloyo mzuzu ngendlela lasashintshe ngayo sesiyafananisa sesimbuta umbuzo munye sewaba kuphi lo nkulunkulu lesimkhondako ngicela ubo understanda ukuthi uma indlela yakho uma tifiso takho ti in line with lo nkulunkulu vuma-ke kuhamba la kusho yena khona. Don't just sing uthite wena nkulunkulu uyawate masu lonawo ngami ekungiphumelelisa hayi ekungibulala lalela lanze kuyahlupha babemthethwa ngoba kulalela ngesiswati kulalela nje kanti ngesingisi you can listen and obey. This is the obedience that we're talking about. Uma nolwazi ayawumlalela nkulunkulu and obey him nguye lo yadiko lendlela utakusekela endleleni akuhole kudela utawulimala khona. None of what you are going through is a mistake. God wants to reintroduce you to us. Neyavuma sithandaze sihambe siye ekhaya. Lo nkulunkulu lesimkhondako kuyinjwayelo yakhe, it is in his nature. Yekusivumela simo lelikhaya lihlupheke ahlupheke lo maka ahlupheke lo babe ahlupheke lo mflomusha ajike ku suicide only for God to reintroduce her into sethamba kahle. For those that knew Hannah as a woman long akhona ikuthola abantwana bebangadi kuthi uNkulunkulu was only scanning around makedlamini afuna sibeletho la atawuhlalisa khona Samuel inceke yakhe khona babhizi bayamlilela kanti uNkulunkulu ufuna ukintroduce Hannah not just umfati wendoda but ufuna ukintroduce Hannah as makwa Samuel. Mane kanengi sisuke sibovu tinyembeti sisuke simandinde but again it's okay nedi ungasuka endleleni. Thank you nolwazi uyavuma uNkulunkulu letinye timuthi bone wazi uthi le uyabona lesi siyangicedza lamhla ake ngimemetele singeke size sikucedze ngute nakunye lokutakubulala ngisho lokugula lokukuphethe kungeke kukubulale uNkulunkulu uvumele ukuthi wena later on aphinza ku-introduce to us. Nikhona abathandekayo lo nkulunkulu lesifunza ngaye lamhla bazalwane uvumela inkosi Pharaoh of the time and eGibhithe amemetele ukuthi akubulawe bonke abantwana bebafana. Uyathi uNkulunkulu ukuthi la kuhleli khona Moses lokungiyena ayawukhulula bantu abambaka Israel eGibhithe angeke azabulawe. Ngekubulawe. Don't look so sad, don't look so gloomy. uNkulunkulu uyathi ukuthi kutakwendekana ekugcineni. Uhlabele umuntu wathi wena Nkosi uyazi uyazi wena Nkosi uyazi wena Nkosi uyazi. Watalwa Mose ngaleso sikhathi bantwana bebafana babulawa kanti uNkulunkulu uyamethemba Jacobath ukuthi uthatha ngalibeleka aliswane lwakhe alubonela uluhle lungakafanele kubulawa alufihle. My Bible records ukuthi walufihla loluswane lwakhe kwathi kwaphela inyanga letinzathu lwangafihleka waluthatha wayolibeka lapha in the river Nile la kunetingwenya khona la kunako konke khona but bekade ukuthi lo wami lo la ibasket nangeke adliwe lutho ngoba injongo yami ngaye ngikhokha Israel eGibhithe. Abe athi
uNkulunkulu kuthi indvodzakati ya Faro itawuta ilibone luswane iluthathe ilu-adopte alubuyisele kunina alumunyise athi angaluwina noma kalulumule alubuyise leni yeNkulunkulu ngifuna Moses ayokhulela eGibhithe afunze ulwimi lwakhona afunze nema-cultures akhona so that when I reintroduce yes nasengim reintroduce not as the daughter not as the son yendodzakati ya Faro namhla ngitom reintroduce as umuntu lotawukhokha Israel ebugceleni hawu kodwa yeJesu nengisho njalo nje lamhla ngithi ungadibulali ungabe nyanyi lendlela ihamba la kufanele ihambe khona ngaze ngakhumbula umphathi wami ngalenye langa angifundzisa ukuthi ngangingade babe emthethwa ukuthi na ukhokha lenzambo le ngifuna kufaka ku printer ngendanjana besola ngendela iminyaka lemine kodwa this one time wathi emzala lenzambo lekufanele ifake ngale ngemuva itawungena la kufanele ingene khona. That's how I learned to connect my computer printer. Ake ngikhulume lendlela ihamba labe kufanele ihambe khona. Uyathi uNkulunkulu kuthi sowubekwe lapha emfuleni Nile angeke letingwenya tikudle titabadla bonke eceleni wena wedwa utawuphuma kuze utori ukhona ri usho kuthini bafowethu sebuyendeka sekwesibili uke waba khona la eGibhithe wahlala 40 years wahamba wayohlala endle 40 years uthi ke uNkulunkulu ubuya ke ngidokri introduce nyana akunenza bathi sowuna 8 years isinqomiso laba lebe bakhona then sebafa lebe bafuna ukubulala boFaro 2 nalaba kwathi ukuthi wabulala umGibhithe hands abasakubona ake ngikhulume kuseni bazalwane ake simethembe uNkulunkulu ukuthi ngalelinye ilanga he shall reintroduce us egameni lika Jesu Kristu amen. Ngifuna kusho njalo nje nyalo kusesisele 5 minutes wababe emthetho ngiyawushumayela evikini ledako ngiyasatisa isikhathi ngeke ngengiceke one. God is going to reintroduce you. Uthe Mose asakhulele kule live liBhayibheli lithi ngalelinye ilanga wathi uyahamba wabona umGibhithe nemHebheru balwa wafika wathatha lo mGibhithe wambulala wambela esihlabathini wamfaka khona ngakusasa wabona amaHebheru lamabili alwa wababuta ukuthi nibangane wathi lona wosofuna ukungibulala njengalo mGibhithe wabaleka. It was God's purpose abengeka khone Moses ku rescueisha Israel ngale temple lebeka nayo kwakufuneka ayehlane for 40 years more kutodzilitwa lamakhadane self reliance lebabe emthetho akhulume ngayo ekseni kwakungakonakali lutho kwakuyinjongo yaNkulunkulu. Mina make ngiyobhala liphepha ngiyasupplementa injongo yaNkulunkulu. Mina make ngiyobhala umnyaka ngiyawuphinza injongo yaNkulunkulu. Nedi ungasuki liBhayibheli lithi wahamba ke Mose asabaleka ubalekela ukuthi lo mGibhithe uthi hawu lenzaba kusho ukuthi seyiyatiwa asabaleka ubalekela kule training yabazalwane iwilderness experience ungazami kuyiavoid. We need it for us to be strong. We need it for us to grow deeper ekumatini uNkulunkulu siyayidinga le wilderness experience njenga Moses yokuhlala ngqwangqwa naNkulunkulu uze uthi lo mbhalo omnye umbhali babe phakathi lo Mose probably letincwadi wathi bhala ngaleso sikhathi ahleli naNkulunkulu. Allow God to reintroduce you. Kodwa noma ngabe kubonakala ngathi yenze kakhulu vuma hlala uNkulunkulu khona. Ngalelinye ilanga utasiphakamisela wena sethulele wena. Kuba bona laba lebe bafuna ukukubulala babekwebo. Kuba bona laba labakwethukile babentwantwe. Kuba bona laba labakubukele phansi babemthethwa. Kuba bona babendlovu labe bacabanga ukuthi you will not amount to anything. My Father in heaven is preparing something behind your back. Lunga ngihlalele kahle at the edge of your chair because my Father is about to reintroduce you, not as that needy young lady, not as that beggar, not as that woman begakhala busuku nemini, kodwa God is going to reintroduce you namuhla as his vessel leyawutshela umhlaba wonke ukuthi ukhona futhi uyakhona. No mindlela
saloywa asikaloywa ngumuntu indlela yaNkulunkulu yokufuna kusibuyisa tosintroduce kubantu bakhe asehleli Moses lapha endle uyanaka ukuthi wendana welusa timvu welusa timbuti teyisedala lo msebenzi lo yedudu abengekaza ukucabanga eMoses ayi prince wena ebukhosini abengakucabanga ngani kwelusa kodwa uNkulunkulu wamnika another 40 years endle elusile ukhokhwa ingane ukhokhwa iself reliance ungathi abethi uNkulunkulu angeke ubakhokhe ngekubabulala mina I'm going to give you only one because phela Moses akanikwanga ama messages lamaningi bazalwane wanikwa yinye nje wathi go and tell Pharaoh to release my people. And why does God want his people to be released? So that they may worship me. Kungumthandazo wami ukuthi lelibandla onke malanga umuntu nakangena lapha noma nakasuka ekhaya asuke nenjongo yinye ngose I want to worship you Lord, I'm going to that place to worship you. LiBhayibheli lami lithi wahlala elusetimvu elusetitimbuti angumfana asuka esigodlweni labeka endelwa khona tonke tinto manje uNkulunkulu ufuna kumfundzisa ukuthi ngaphandle lethi you don't belong there. I want you to work hard utokhona kuba patient ngoba inhliziyo yaFaro ingeke ibakhulule in one day. Ngisithe thina emnakethu ngisithe tsatsethu kude lokonakela. God wants to reintroduce you. Uke wavuma uNkulunkulu awu kodwa Jesu babendwandwa yebabe magagula uke wavuma uNkulunkulu wathatha Elimelech nemkakhe nebantwana lababili bahamba bayeveni lemama wabe bafike bafa bongeleni uNkulunkulu. I want to come back and reintroduce Naomi not as an ordinary woman this time but njengamaketala wa Ruth lotawugcina asentalelwaneni yekudalwa kwaJesu. Somebody says I don't believe he brought me this far to leave me. That's why sithatha leyo ngani babezona ethi ngeke azasishiyela uNkulunkulu. But imvumele. Mina I can't wait for the time emakadlamini where we are going to be reintroduced. Kulaba lebe basibukela phasi. Kulaba lebe bacabanga ukuthi uyabona ngakafi lamhla cha mina ithaphinza afi. Ngoba iyabanjwa emhlangano behind our backs kuyakhulunywa kuthiwe lamuhla uyabona lo nyaka impela ngiyafungana singeke acethe sitawuqedza umnyaka eminyakeni lotako sitawu introduce waphinze kuba bona labo labathi sewehlulekile wahlala Moses lapha endle wahlala faithfully every day, religiously. He would wake up in the morning. Ayokwelusa leni ewandile ukutraining aselusa langa ngelanga kudzilitwa leligabho lasebukhosini and probably nalelithemba lekuthi kwakufanele ngibe inkosi lapha ladzilika le ku wilderness kunetindvo abantu abamle funa simvumele uNkulunkulu atidzilite in the wilderness. I am asking one of my sons lo graduateile kuthi nisuke nendani nasendrole emhlabathini uthi kusuke kukhokhwa buntu kunaletinto kufuna tukhokho kuqala tosala intobeko yethi ngithunywe uNkulunkulu enuzubone ukuthi Moses abeyathi le culture yakhona ebabenyoni ubute emagama nakathi uNkulunkulu siyayikhuluma manje evikini letako uthi uNkulunkulu hamba utshele Pharaoh ukuthi ngithi mina kakhulule abantu bami bahambe bayongikhonda uthi Moses ngidawuthi ngithunywe ngibani bekade Moses ukuthi in Egypt there were more than 10 gods lebeka worshipa lebekholelwa kuwo uyathi ukuthi into uyikhuluma ngaNkulunkulu wemvula ngaNkulunkulu wendalo ngaNkulunkulu wenala ngaNkulunkulu 1 uthi ngidawuthi ngithunywe linguye lingekhathi lakhe yebuyila bethi ngiyawuthi ngithunywe kubani kulabo nkulunkulu. What's going to tell him I am who I am. Nginguye enginguye. Uyatibala Moses ithi basihlamule into sitakhulumisa evikini letako lathi sitha kukhomba ukuthi I'm irrelevant for this. But abengadi ukuthi lokubulala umGibhithe lokukhulela khona lokubaleka lokuthatha umfati windodza kade yaJethro lokukhulela kulelikhaya abengadi ukuthi vele ulicebo laNkulunkulu kungako athi Jobe osingiyazi wena ungenza uthandaza icebo lakho Nkosi ngiyazi
ungenza konke Lord, reintroduce me. Father, iBhayibheli nalispeksela ngaJobe lithi he was one of the richest men abenako kukunengi kodwa uNkulunkulu wakuvumela kwafanga ngalinye nebantwa bakhe bafanga ngalinye only for God to reintroduce him as the wealthiest man again. Imfuyo yakhe yaphindwa nebantwana labadala baba bahle kunalaba labafa. Haw yeJehova kanti ngikulendlela kukhona lofuna kukwenda ngempilo yami. If that is so Nkosi ngiyavuma ngiyazi ungenza Asivale amehlo sithandaze. Siyabonga babewethu longcwele kukhuluma kwakho, siyabonga livi lakho selehlile. Sithe wena alehli lehlele lide alibuyeli kuwe lingakawufeza umsebenzi. Maye siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele kukhuluma ngalendlela, ukhulume siva, ukhulume kuma senses ethu. Siyabonga siyalemukela ngekubonga livi lakho lenda umsebenzi lophelele etimpilweni tethu. uNkulunkulu wethu longcwele sikhulise ngalo, sihlumelelise ngalo, dambule kangcono, sithathe ezingeni leliside lenkatimulo usibeke kulenye izinga ngoba livi lakho liyasiqatulula, lisivula emehlo, sitibone kuhluleka kwethu, sitibone buthakathaka bethu, sitibone kwehluleka kwethu. Siyalibonga babe, sikuniketa lidvumo, sithi without your word we are nothing. uNkulunkulu wethu longcwele ngaphandle kwelivi lakho, ngaphandle kokukhuluma kwakho asisilutho. uNkulunkulu wethu longcwele sisite Nkosi, sifihle emanqebeni akho, sibeke enkatimlweni yakho. uNkulunkulu wethu longcwele makhona lesikudzingako sidzinga livi lakho, nakhona lesikudzingako sidzinga moya wakho. Siyabonga babe kuthi kungena kwethu la akunofanana neqhuma kwethu egameni likaJesu. Sesithulisa konke Nkosi lokungamelana nelivi lakho, lokungamelana nebukhona bakho. Sithi uNkulunkulu wethu longcwele akuphakame wena kwehle yonke imimoya, akuphakame wena kwehle konke lokungathobela livi lakho. Siyabonga babe, siyahlumeleliswa, siyaphakama njengelikhozi noma kunetimo letinjani embi kwethu, sesiyaphakama njengelikhozi sindizela etulu, sisitimo tilibloho lekuseweta tisewetele ngehleya. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi uyaphila, siyabonga ukuthi naloya lobekasafuna kutibulala salahlekelwa lithemba, asabona ukuthi kude lokungenteka. Sithi the devil is a liar, uyaqhubeka, uqhubekela embili, uphiwe amandla. Sithi evini lakho wena upha emandla lababuthakathaka, uthite labasha bayagijima bangakhathali uma sabathole lamandla latholakala evini lakho. Siyabonga moya ngcwele, siyabonga busa Nkosi Jesu etimpilweni tethu ngelihle igama likaJesu Kristu. Amen and amen.